Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agasam man na manok mo, tataundong. Nagadaw. Ay, at ay sumot ti may saliw-liwak. Jagtarakan iti manawk. Manayunan tumanan day tata. Nagitlog ti upat nga upa. Nagsayaton ti kas tatata. Ibingayan nak tuman mait. Ay, wala. No, mapasaan lakit di amin nga itlog. Tali, adon tumanan ti itlog na. Mabali na makita tata. Anday ti likaw ti balay may. Aday naramid ko apagitlugan da ijay. Tapno sana mabasa no kasta nga agto daw. Ay, umapalak ka na kayo, tata. Mabilbilang lang ti manokyo ide. Ita, nagaduda mo tan. Mayat ang may tinula. Nang runa no kastoya matutudaw. Ay, dapay mo't na ba ti tinula? No, di ka pa'y namigat makipangan ka dito'y balayan. Tapno maramanam ay. Anya ti aramiden day taamorpi dito'y balay lakay. Ipapudot mukit day tinabati at tinula bakit dito yan ang mamigat ni Murphy. Ay nawaw, amumat arawot day tao lakay. Ay, sana nasaya at agim imot bakit? Kasanaw no may ruam amakipangpangan dito'y balay. San mat siguro? Italaeng mat. Anyat amom ngay. Kasla di mo matammo ti ugali day ta akaruba. Sapay agtatakaw day ta. Siyak ti makaamaw, bakit? Awan ti rumbaga pagdanagam. No, adadakas nga aramiden na. Siyak amis mau ti mangipabarangay kan kuana. Ay nawaw, dito likod lang gayam ti balay may tinagturungam. Kunaklakit din o nagdiritso ka na nagaway. Kaya't ko lang nga makita nagti manukyo, tata. Adumot gayam tiklog da. Kay bagbagak lang kan kaitay. No, mapasaan na kita. Mang tidak tau, tapno adamot taraknam. Sige, urayik da tata. Panawan ka pa, adaramidag. Mga no, makaungat ni Nanam Hulya. Sige lang, tata. Agobserbarak labiin. Tapno amok mo't ti aramidag no saktag tarakan. Ay, wala. Saan mo't adakas? Nasaya at kit di dayta at tapno makaadal ka. Sa dinaw ti ayan ni Morpe lakay. Awan mo't tandita sufa nagtugawan na itay. Nagawid ka din. Saan pa ay bakit? Ay nawaw. Sa dino nga rod ti ayan na. Diyak mo't makita. Anda di talikod ti balay. Ay nawaw, anya ti aramiden na ijay. Kaya't nakanaw ti makaadal. Ay, kita ang mga nupaginterisan na dagiti manok mau. Ay, basta di natagikwaan. Inkarek nga ikakto ti taraknir na no mapasaan nagiti itlog ti manok kaw. Palagipan ka manen lakay, Agdindinamag dito'y lugar tayo nga atidog ti ima dayjay a tao. Damot ten ken kuana, dadaelin na ti panagtalag ko ken kuana. Nasaya at lata ti aganad. Anyat ammom, amangan numangal alala ang iti tsansa, tapno matakawan da tao. Sa di naman ang tinaggapuam si Kamorfe. Ikayan da tataundong bakit? Day ta ti ammom, ti makikaaruba. Saan mat siguro adakas? Amangan no adda nakita mi jay. Taimam ko nakmanan. Nay kan bakit? Pag panunutan nakmanan iti dakas. Ay nawaw, amok ti ugalim.
Numabisin ka, adda makan iti lamisaan. Nabsugak pa. Ay nawaw, di mo ibaga anak kipangan ka iti ayan da tataundong. Ni tataundong mo tinangayab kanyak. Nakaramanak manan iti native amanok. Bakit? Anya? Pakikitam tuman, dagiti taraken medyo nanakaw. Sa dino ti papananiyo, nana? Iti ayan ti kabagyan me, nagkapu ija abroad. Awan kami matlaang intun malam. Sige, nana. Siyak ti makam mo. Agraira nga may dagiti agtatakaw ita panawan. Siyak ti makam mo, nana. Adamot kit di number ni Kagawad Eli kanyak. Awagak no adda makita ka sumrek di tabalayo, nana. Agyaman aklaunay nakong. Agrubwat kami matlaangan. O sige, agananad kayo, nana. Ay nawaw, itay pa nga karasubli day ta amorpi di ta paraangan da tataundong kan nana Julia. No sa anak ngagbidot. Namin upat mata na limabas. Tinasayat, asit gak, tapno maalarma. Ang mga nadaman ng daka sa plano day tatao. Itay pa yung makadlawak, amorpi. Aha, si kapat gaya na ita Marijuna. Itay pa nga karalabas ka. No husto ti bilang ko. Namin upato na limabas ka. May kalimaitan. Ay, ako ang amin, Mari. Ada naragrag a kwartak. Naragrag a kwarta? Uwan, 500 na dyan. Isa masayangan na klaunay. Ang talaga ajak mutin mabirukan. Amangan kunak na damutin nakapidot. Awan nakit-kita, Mari. Awan mat. Sige, agawin ang karunan. Talaga pinidutan di sa balya tao na dyan. No di kakit ulbod Makapasuron mo't na dyan, Marijuna. Dadaulang nakit din ti diskartek. Anya ti ko na morpe. Nay, anda ka mo't gayam di tabakag. Kunak ano rimar ka. Itay pa'y anak kaidaak dito'y sopa. Di na nakita. Asino nga minan ti kasuron mo? Awan na dyan bakit. No gusto tinangag ko ni Marijuna ti dakdakamatam. Ay, saan? Kamali tinangag mo bakit? Amangan mo't no adada ka sa planom dita. Si kakit di mo't. Adala basit adimi nagkinaawatan. Sige, panawan ka pa. Ta mapanaklagan iti ayan ti kumparek. Adak matlaangan dito'y. Makaramanak manan iti. Unay ang nagdi amanok. Natagari dala unay. Maskan nga agawa ak tagunay. Taamangan no agsirip daya ang Marijuna. Lumangag na ang natagari dagiti manok na tataundong. Kisayak iti saglilima ti itlog ti manok ni tata. Itlog ti native ang manok ko naman. At dani bakit ko iti kusina. Agdiritso aklangan iti silid may. Tailamang ko nagititlaw. Sana mabali na makita na. Ta sigurado nga adun tumanan ti salunsod na. Mabiit man laang morpe lakay. Anya ti linaon tabag mo? Ay, bakit? Bado na gito'y. Intod ti kumparek. Anya? Naawanan ni Bagam. Agdiritso akon iti silid ta. Nay, apay kasta tilangam. Kaslaad damot pagdandanagam. Nay kan bakit? Awan. Anya kung mati pagdanagak ngay. Panawan kan. Narabian tamutan ang nagawid undong lakay. Wen nga raw bakit? Paka nagkumapay na iti manok kaw. Inton bigatan lakay. Rabi iuna yan. Sa bagay Agpeles ka kitde, tagi na naka. Di bali tabulos mo tinaduma ang manok mo. Adot ka nanda di taparaangan no bilang laang. Nagiti itlog ti manok ko nga ta. Ay nawaw, saan pa'y anapasaan na gijay lakay? Kita tulatan inton bigat. Agin na nakakideng. O may kaman, Julia bakit? Ay nawaw, taapay manan. Naksayan mo ti itlog ti manok kaw. Kasano kumanaksayan kat nai nga tumat? Imposible akin nanti asaw. Umasidag kang amin atap na makitam. Manulaang ang tinabatay.
Kasano nga rudan dayta? Sino nga tatiawanan ba ay na nagtakaw? Sapay awan ta dito'y balay idikalman. Medyo na ngay, ang mga nuada nakita na. Kasaritak tao intun madamdama lakay. Sayang dagijay bakit awanan na maag ang mapusaan. Tinakaw daan. Ay, masigurado at tao tinangtakaw. Narabyan kayo mat anagawid idirabi nanahulya. Ay huwin nga road. Di minasiputan ti oras nakaong. Naimbaglaangan taad dati kaanakan may anang itulod kada kamay. Ay wun gayam. Ang mga noad na nasiputam at tao iti paraangan may. Wano iti malikudan ti balay may idikalman. Ay ni Murpi. Ngam jakmat nakita simrek iti balay yun nana. Ada ka di mapukpukaw? Akwa, naksayan ti itlog ti manok ni Tatam Undong. Ay nawaw, asino mat nga ta tinagturad na nagtakaw? Ay di mi ammo, masayagan kami taado ti tinakaw da. Ni nana si mangay nana, amang ano da nakita na. No siyak, nakitak ni Murpi iti paraangan yo, ngamjak mat nakita at tinakaw na ti itlog ti manok yo. Narigat ti agpabasol na awan ebidensya nana. Kasaritak tuman nga rod ni si Mang. Bareng maamuan no asino day taan nagtakaw tapno maikan iti leksyon. Makasigurado kami at tao tinagtakaw. Kunak tumet, adda ilimlimang day ta amurfe. Nanangalaan na nga taa kadagito nga itlog. Rami na bakal. Nangalaam kadagito nga itlog, Ne, apakibiyangam ti di mo kukwa. Pangalaam ko maiti itlog kat awan met ti manok atarakan mo. Ay lawaw, sana mabalin na gumatangak. Awan ti aglakla ko iti itlog ti native a manok dito lugar tayo. Ha? No husto ti bilang ko, mapanasa nga pulo a piraso to'y inyawid mo. Apay kami napakibibiyangam na kita aya. Dayta ti paglaingam. Talaga ka di nga awanin ti pagbaliwam, Umayak man, Mari Juna. Agtugaw ka, Mare. Anya ti umay mo ibaga? Kastoy nga men, Mare. Adda nakitak nga itlog ti manok iti silad mi. Itlog ti native a manok. Ay nawaw, itlog ti native a manok ko na, Mare? Wen, ti ko na nila kay ko kat ginatang na. Ay yung jackpot yan. Datataon dong, Mare. Adda ka no nagtakaw iti itlog ti manok at araken da idi napalabas alawas. Ay naku, naktumot. Nilakay mo matlang ti atapak a nagtakaw. Taiso ti nakitak idi paraangan danana. Jakmat laeng inaganan jakmat nakita tinakaw na dagit itlog. Madlaw ko lang nga sa bali ti garaw na. Agsagana day di amorpe. Mangibabain day di a tao. Takawan nan samot amin nun akaaruba. Ay, sa dinong iti papanamara agkapita pa Ay, inton maminsanin mare. Ikak iti leksyon day di amorpe. Anay ko bakit? Pangasim, ibatam tabuok ko. Kas ka na agbibising iti kastangar aramidam. Isublim ti itlog at tinakaw mo kada tataundong. Di lang mabalin. Sikati mangisubli. Bakit? Apay asak ti mangisubli. Kat sikamot tinagtakaw. Sikati mapan iti ayan datata. Ta sigurado nga ipabarangay da ka. Agraman itlog takawang pay. Amangan kit dinosindam ti daduma. Iso ti sidsidam. Nukas tanga awanak dito'y balay. Diyak kaya ti may pabarangay. Bakit? Idi pa'y nga ibagbagakan ka nga isardeng mo ti panagtakaw mo. Ngam natangkan ti ulom. Nadyak pa'y nakita. Ayawanan. Ang mga nusindam amin ti itlog at tinakaw mo. Awanan kay tibain, Marpay. Pasensya kayong tata. 10 piraso lang ti may sublik ti 10 awanan. Nailuto kaon. Bay Adam, ti 10 nga itlog at tinakaw mo. Tata, ibagak kan kapitan tapag sasaritaan tayo na itaw iji barangay haul. Mano ti bayad na tata? Mabalin mo't nga itod ko itamot laan. 10 ti may nga itlog iji sentraw.
Saan asang apulo ti balor ti tinakaw mo? Tano mapasaan na gajay kat dumakil da, may ilakok kumay tinagin ngina. Saan asinsinan ti itlog at tinakaw mo? Anya? Urayan ta amawayaan ni Kapitan, tayo di barangay hall ti pagsangwan ta. Talagang atidugan ta imam. Naskain amaputdaan. Ay, saan atata? Masikay kanyak. Ung tanak lakit din ni Kapitan. Talaga but-but nga matjay tao lakay. Wen, ata makapasuron ti kasdyang aramid na. Perhuisyo ti impay na kanyak. Mayat ti saritaan, miiday nga ikakiti taraknen na no mapisaan ti itlaw. Ngam tinakaw na hitday. Nagloko ataon. Talaga nga ron nga ipabarangay mo. Wana, seryoso ak iti imbaga kitay. Tatno saan nga agruam na dya tao. Laklakayan nga agtatakaw. Kaslaawan nunot na may. Presyo kanumat ti manok ti bayadak kan tataundong bakay. No iso ti kayat na, anya ngay ti maaramidam. Bayadam sindam ngamin piman ti itlog ti native a manok na. Sa nga pulo lang mat ti itlog iti sentro. Ay nawaw, laglagi pom asaan abasta itlog ta tinakaw mo. Kasanon, no 500 per itlog ti singir na. Ay kat bayadam Dayta ti ganabem. Ala, takaw pa more. Dayta ti ganabem, tadi mo matam mo ti mabagbagaan. Nasken amaputdan ta atidog nga imam. Ay, nawaw! Agtarakan ka no kayat mo ti makaraman. Saan kat atitarakan ti kaaruba ti pag-interesam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.